Pozdrav ljudi, dobrodošli na TechCode kanal, dobrodošli u novi video. U današnjem videu predstavit ću vam 5 vrlo interesantnih web sajtova. Neki su bazirani i na AI modelima raznoraznim, neki se plaćaju, neki u suštini neki zahtijevaju logovanje, neki ne zahtijevaju. U suštini svi imaju nekakve free varijante, možete s njima malo da se poigrate, a za nešto više uvijek možete da uzmete i nekakvu višu opciju, ajde tako da kažemo. Uglavnom, prije nego što krenemo na same sajtove, ja ću vas zamoliti da se pretplatite na kanal, da kliknete zvonce, da dobijate obavještenja za novi sadržaj. I također pišite nam u komentarima možda neke zanimljive sajtove koje vi koristite, neke prijedloge, pitanja, šta god, pa u nekim od narednih videa ćemo i da odgovorimo na neka pitanja i da prokomentarišemo. Uglavnom, također prije nego što krenem, ja sam spremio 10 sajtova, ali bi taj video trajao duže nego što želim, tako da sam to podijelio u 2 dijela, a drugi dio stiže vrlo brzo. To bi bilo to, ljudi, i ajde da krenemo. Startmycar.com, prvi sajt. O čemu se radi? Radi se o tome da imate bukvalno polje za pretragu gdje unesete u suštini model i marku vašeg automobila ili automobila koji vas interesuje i možete da dobijete mnogo interesantnih informacija. Evo, ukucat ćemo na primjer, ne znam, Golf, možemo staviti Volkswagen, ali mislim da će da prepozna. Golf, stavit ćemo 7 na primjer. I šta ovdje dobijate? Dobijate u principu neke informacije vezano za tu marku i taj model u vidu korisničkih iskustava, to jest, ajmo reći, recenzija pod navodnicima, zatim nekakva uputstva korisnika tog automobila, zatim raznorazna servisna i generalno korisnička uputstva koja su zvanična od strane proizvođača, zatim nekakve, kako bi rekao, korisne savjete, mada ti savjeti onako često se tiču i generalno automobila. Naprimjer, evo, ovo pretpostavljam da se tiče timing belt, nisam siguran u prevod, ali pretpostavljam da je tipa zupčasti remen, ali ne posjeduje taj remen samo Golf, posjeduju i mnogi drugi automobili, tako da ovi savjeti manje više kada pročitate za jedan automobil vrijede i za neki drugi, sigurno. Sada nemojte zamjeriti ako ja napravim neku grešku u prevodu ili grešku neke druge vrste, s obzirom da se ne razumijem nešto pretjerano u automobile, nije mi to polje interesovanja. I ono što može također biti interesantno je ovo poređenje i ovo ovdje polje gdje u suštini možete, on vjerovatno na osnovu Google pretrage, pretpostavljam, sa raznoraznih izvora povlači raznorazne diskusije, raznorazne probleme generalno koji su se javljali, koji su korisnici pisali. Evo vidite ovdje, na primjer, ne znam, Golf 2009, mislim da Golf 7 i nema tog godišta, tako da je ovo u pitanju neki drugi model, ali generalno izbacuje sve vezano za Golf. Evo 2005, mislim to sigurno nije Golf 7, mislim nije ni 2009, ali hoću da kažem samo da ovdje, znači, izbacuje vezano sve za Golf, ne samo za Golf 7. I ono što je također interesantno su ovi fuse box dijagrami, to jest dijagrami za Golf automobile, dijagrami onih osigurača. Evo, na primjer, ne znam, MK5 varijant 2013. Golf otvorite i dobijete raspored osigurača. Ja nemam pojma da li je ovo tačno, to mogu da kažu ljudi koji se bolje od mene razumiju u ovo, ali na svaki na koji dovedete kursor miša, znači vidjet ćete broj ampera, zatim zašto je vezan i pretpostavljam da ovo, znači, može da pomogne ako trebate da zamijenite nekakav
neki od osigurača, ja svakako savjetujem da konsultujete još dodatno Google pretragu pa da se uvjerite definitivno da je to što ste našli prava informacija, ili na kraju krajeva nekog ko se bolje razumije u to da konsultujete njega. Ali eto, ako ništa, može da služi kao nekakva zanimacija i da malo istražujete, pogotovo oni koji vole automobile. Drugi sajt, kodi.tech, naravno kod je ključna riječ ovdje, znači zato je Kodi, u pitanju je učenje programskih jezika. Bukvalno, mnogo programskih jezika na jednom mjestu, bukvalno kada uđete na sajt odmah na početku možete da izaberete da li je to PHP, HTML, C++ i tako dalje. Uglavnom možete da učite programske jezike i ako ste ikada bili na sajtu Duolingo, na njemu ste mogli isto ovako ove scheme da vidite, to jest da bukvalno po koracima prelazite lekcije. I kako napredujete u tim koracima, tako napredujete i u vašem nivou znanja. Ja iskreno nisam nešto pretjerano zainteresovan za programiranje, ne interesuje me to generalno u životu, ali pretpostavljam da mnogi od vas interesuje i popularno je danas biti programer. Tako da svi oni koji uče ili možda žele da uče ili studiraju nešto na taj fazon, svakako sigurno ovo može možda da im donekle pomogne. I naravno ovdje meni nije tražilo login, pretpostavljam da sad mogu ovdje malo da to testiram, ali svakako ako planirate da koristite na duže staze, logujte se. Pretpostavljam da postoji neko skriveno plaćanje, ali nisam detaljnije istraživao. Također ne znam, po iskustvima Duolinga, tipa neki kažu ne možete da naučite ništa, neki kažu može da se nauči. Iz mog iskustva učio sam jedan jezik na Duolingu čisto onako iz hobija. U pitanju je bio francuski i generalno možete neke osnove da naučite, ali nije da sam se baš proslavio. Naravno to zavisi i od vaše neke zainteresovanosti i vašeg talenta generalno za jezike. A tako i ovdje vjerovatno. Sljedeći sajt Muscle Wiki. Kao što sama riječ kaže, Wiki bukvalno kao nekakva Wikipedija, ali za vježbe mišića. Znači, ono što vidite odmah na početnoj strani je to da možete da izaberete bilo koji mišić u ljudskom tijelu i sajt će da vam izbaci vježbe za taj mišić. Ovdje možete također, naravno, pored toga da mijenjate da li želite advanced ili naravno advanced se plaća. Pored toga možete da mijenjate naravno i pol, pa se samim tim i vježbe možda donekle razlikuju, ali generalno možete i da birate neki određen tip tegova ili bilo čega. Naprimjer, evo, možete čak i da izaberete bukvalno trening samo sa sopstvenom težinom. Nećemo mi to ništa dirati, samo ću kratko da pokažem. Evo, na primjer, izabrat ćemo biceps, mislim da je ovo biceps, nisam sad nešto pretjerano u tome, i dobijate razne tipove vježbi. I uglavnom su to, koliko sam vidio, vježbe sa nekim klasičnim tegovima ili na ovakvoj vrsti sprava, ili eventualno, ne znam, ako su u pitanju zgibovi, naravno imate onu šipku, ali ta šipka može da bude bilo gdje, i imate ovdje sada i još dodatnih stranica gdje možete da dodatne vježbe vidite. Naravno, kao što rekao, kako želite neki sedmični plan ili nešto tako, morate da platite. Nakon što popunite određen test, on će to da vam izbaci ili pošalje na mail, nisam pokušavao, ali može da posluži naravno i kao nekakva free varijanta da čisto vidite kako se, ako ništa, ta vježba pravilno radi, jer bolje da ne radite ako ne radite pravilno, svakako. Imate i, ne znam, kalkulator kalorija, ima tu još svašta nešto, ali da ne gubimo vrijeme, možete i sami da istražite. Idući sajt oldmapsonline.org. Vrlo, vrlo interesantan sajt za sve oni koji obožavaju istoriju.
Ja također nisam fan istorije, nije nešto da se interesujem za to, ali bilo mi je interesantno da ovako malo pomjerajući ovaj kružić po ovoj vremenskoj liniji, da gledam kako su se to, raznorazne imperije i države smjenjivale na karti Evrope ili svijeta u raznoraznim periodima. Pa evo, ako se vratim na primjer u 1400 i neku godinu ili u 1000. godinu, na primjer, vidimo da ovdje faktički nemamo ništa, jer Amerike do tada nisu bile ni otkrivene, Australija pogotovo. Naravno, sve ove informacije morate uzimati s rezervom, ipak, znati sami, istorija onako zna biti dosta varljiva, istoriju pišu pobjednici i tako dalje, ali možda se i nekima kada pogledate neke dijelove mape, možda nekome neće ni da se svidi ono što vidi, ali eto, oni su, ne znam po kojim podacima to uzimali i svakako vi trebate kritički da razmišljate i da izvažete ono što vidite, U svakom slučaju, evo, na primjer, kada dođemo do neke, ićemo 1950 i neke godine, vidimo ovdje tačno Jugoslavija, Sovjetski savez, kada se vratimo u neka današnja vremena, naravno vidimo sve ove naše male državice, vidimo i taj Sovjetski savez koji se raspao i tako dalje, tako dalje. Uglavnom možete mnogo da se igrate s ovim, možda nešto i da svakako naučite, a pored toga imate i opciju, samo malo da ja to sada pokušam da otvorim, opciju istraživanja istorije, gdje, na primjer, ne znam, možete da izaberete opciju vladari, pa da vidite na određenim dijelovima teritorije na mapi ko je u to doba vladao. Evo, na primjer, ovo su 1850. Onda šta još možete da uradite, tipa ljudi koji su živjeli u to doba. Pa evo, ne znam, na primjer, evo ovdje vidimo Vuka Karadžića i godina rođenja i godina smrti. Tako da neke poznate ličnosti tu možete da vidite, također možete da vidite i bitke koje su se dogodile tih godina. Evo, mi smo trenutno na 1848. i 9. tu negdje taj period i vidimo tačno neke bitke koje su bile aktuelne. I eto, to vam je to. Vrlo, vrlo interesantan sajt, kažem, za sve one ljubitelje istorije. Ali naravno, nemojte uzimati zdravo za gotovo, možda neka informacija nije ni tačna, tako da svakako, ako budete koristili za školu ili nešto slično, konsultujte i svoje knjige, to jest udžbenike. Idući sajt, Hotspot 3D. Šta je fora na ovom sajtu? Fora je to da bukvalno imate 2 3D modela nekog određenog uređaja i to možete da poredite sa bilo kojim drugim uređajem. Ono što je fazon kod ovog sajta je to što je on u beta fazi, znači zove se Hotspot 3D, nisam siguran da li sam rekao, u beta je fazi i u principu nema mnogo tih modela. Uglavnom su to neki noviji modeli, mislim ne samo noviji, nego hajmo reći modeli nekih renomiranijih proizvođača, gdje naravno Samsung i iPhone prednjače i mislim da imate sve i jedan Samsung i iPhone flagship. Ima tu nešto malo Xiaomija, nešto malo Huawei-a, Pixela, može se pronaći po koji OnePlus, Sony, Motorola i tako dalje, tako dalje. Uglavnom, možete svaki od ovih 3D modela i svaki od ovih uređaja da poredite sa nekim drugim. I da u principu vidite, evo ja ću da izaberem Samsung Galaxy S25 Ultra, koji je najveći iz pretposljednje Samsungove serije, i izabrat ćemo ovaj iPhone 16 Pro Max. I bukvalno ovako, okrećući mišem, možete da vidite poređenja u debljini, u širini, u visini, položaju kamera, dizajnu. Vrlo jasno vidimo razliku u ovim oblim ivicama i tako dalje, tako dalje. Uglavnom ima tu, interesantno je. Možete bukvalno direktno da uporedite sa desne i lijeve strane, možete za ova uređaja da vidite i dimenzije i vidimo vrlo jasno da su jako male razlike u dimenzijama ova dva uređaja. I eto, to je to. Vrlo, vrlo jednostavan sajt, vrlo intuitivan, lako se koristi, a može mnogo da vam pomogne pri
možda izboru vašeg budućeg uređaja. Kažem, jeste mana to što nemamo puno tih 3D modela, ali kao što rekao, piše beta, pa vjerovatno u nekoj budućnosti će to da bude dosta bolje. Eto ljudi, to bi bilo tih prvih 5 sajtova. Video je malo duži, razmišljao sam možda da napišem tekst pa da to u nekom kraćem obliku uradim, ali bilo mi je jednostavnije ovako, da jednostavno uživo ih prokomentarišem i da samo snimim. Tako da to bi bilo tih prvih 5 sajtova, drugih 5 stiže uskoro, a ako vam se ovakav sadržaj sviđa, naravno pišite u komentarima, pa ćemo još takvog sadržaja i da snimimo. Pišite koji vam je od ovih sajtova bio možda najzanimljiviji i naravno lajkujte, pretplatite se i do sljedećeg puta. Pozdrav!